nikuulize kama ilikuwa msiambrie ndugu yangu iko wapi? Ile tremblement ya asubuhi ndio ilifaa hii nyumba kuanguka. Ujiste hii ni nganda. Hii ni nganda ndio ilianguka hapa. Hii ni mashambre. Hii iko hapa. Ilikuwa mashambre na kule nyuma kote kulibomoka. Oui, parce qu'il y a tué si kwenye viteza Aisha parce que tuko manyumba mais vraiment boga tu ingali parce que tremblement ingali tunapita tena na force yote. Magumu yenyewe tuko nayo ni iba ikongelea tuko tunaona mbo aseme volcano zimika nini tuseme sasa tunaona hii mafisile zetu zinapita mwingine kwa tunaona sema sasa nini tutafungulikana na tunatumbukilia mule ndani na magumu yenyewe iko hapo kama tukimbilia wapi hatujui kama itazaa si hapa ni kimoja kama wenye wanaweza kupima wanaona kama ni miboga ni tunaweza ondoka tunatoka tunakimbia tena. Na nyinyi jua ni mnaendelea bakia basi hapa. Twende basi wapi basi ngone mwingine yote tuko tunaona ni ile hali. Tunakosa tufanye nini?